sasa ninaudhocha ingi tuendeye tuminie kilungu cha keli kila kitialite ndini wa kilungu kitu cha Uiiti muthenyani wa umuthi twende na kunena ni sailu wa maundu ma kuongela mwika na Uiiti kana uito waku wa mwi nondu wailite kuya na daktari ya nawe tanduka twikithie mwi waku kwitha wi ikombi yaku ya limu daktari kwa pare na bikan tendo the you utona kwala weight ata we need to the how can you be able to reduce your weight nondu nese kando ngimatatita muno pe ninko nena yolo wasindu kadhaa indu utona kwala weight kinchambe na gratite na weta nanguzo ingi ola uya leu na ndukaya leu mubaka wiwo wabona wenda utia peka space kaubeba na nicho kitumi ndukaya chapatina yake mwa one is enough nemba wela ngima imwe ngima ni ya mundu akunde ngundi yake ndukaya ngima nene mbe wa ngundi yako oende ngundi yako na itale kai kani ndukaya kuya ngima nene mbe wa ngundi yako without this measure kumaba kuje na ilo yake ano exactly nundu wala kanene mbe wakau weza kwethia no kwangala weight nikekwiwa exactly nikekwiwa nundu ni more than what you need chakeli ndukaya na maninge nundu na mawailo za ikuru ina muno aume ona kwa chuma nundu pand maisa naume muno aume aume nere na mathimite kilo kima ile wale kuyana ma ina ikulu at a given time na muno twice or that but 2-3 times a day no not a day a week chakatatu ni sukali kombene kila mudana wale tumia kiko sukali kisiko kimwe kila mudana kisiko cha keli wakita kwangala weight na joke tumi ando ingi manu sa hapa kube sukali itano ile kwa every day kana 10 undu kwa cha onya cheile ikombe isiko ina saa ina ni wanywa kenge isiko thanthatu witho isiko ngina kwisa wanywa sukali bewa 10 ila sienda mwene kwa one day na nicho kitimi andonge umunde makotone sukali olo wo sukali nundu o sukali diabetes ni sukali mwene nundu wisa kwithia pe onganila e control ya sukali ta wa pancreas na e produce ya insulin ile control ya sukali ikanok nundu no kwithitie ngali meyo mingi no lazima engine knock na jokti the pancreas knocks because of produce so much insulin nundu pe sukali mingi wikitwe thini wa mwene kwaku na zila familia kwa thini wa mwene kwaku wikunanga pancreas wa mwingi na we knock na we have to develop the diabetes niyo diabetes kama nundu tena sukali mwingi chakeli ni soda sodomwe ni ziko 20 cha sukali sodomwe na hicho kitimi inaponya soda imba sodomwe ni sukali mwema sodomwe mwema no toite ndo kale sukali ingi kwa hiyo twase ni mundu anywe soda okala kanini or once per month na that's enough for your sugar it's not a must na yunda mwenye soda munde wanywa uni muno siana muno wachumba na wathandatu kisethia na ndo ingi matho wa ula soda munene makaja in the fridge wendo nywa gwikiro thiunywa icho kitumi ni nacha kana siana ningi matukwana sina thina wa overweight nundu siya leu mwingi muno soda na chips na cakes na all that's why icho kitumi kuna matukwano diabetes ipo kwa wingi diabetes ambe ya mundu abicha miaka 40 niwe ambe ya tuyakwata mundu da diabetes below 40 nowadays yambio na 18 years niki nundu mundu uzu ambio nengwa leu utemu sio tene na hicho kitumi asei myelosisia with the ambio control siana leula ukuya saingi pete na nundu baka bundize kukaete ya soda na kambia chips na kambia chapati na kenda musele nikupita kukachange lakini is good muno ta ando mambio thukuma yobo ka problem ya weight nundu mundu asya school taitie maram Monday to Monday kigithari isio maram na you aja nye you nembo thukuma na inambeza mubuko dikale isio munono mwe isio in fact are the best isio tiana ukale kuna tiana si umete school form 4 si sawa taka weight
very nice very nice, lakini maambia thukuma it expands mara moja. Why? Because nundu ende maambia za sukari mwingi, maambia leula refined na maaka kuza leula musio taisio na sukuma na mayambia madana ma all the time, especially for men. Na hicho kimi au mengi matuka medana ma maingi mituke me anini muno nundu wa nai na kuya mundu kale nai paitonaka nundu we leula musio meona niwo umekanesa, lakini niwo umathucha ku mwise mambia ku increase weight tene na wame increase weight ku reduce pepe na now reduce weight ola kuya leu weight ndio tungirela ki unundo jo main. That's the main. Onedha ni weba, onedha ni chips, onedha ni chapati ola embona isa ina yake mwe dukwa yeah dukwa. Lakini now what's the best thing now to reduce weight management pete kilomita intermittent fasting. Tiambia bubu intermittent fasting tenda mundu akakua masaa 16 atekoya 16 atekoya ukita kwepanga muno ni advice ya ando ukala breakfast na saa monza na wile oya wa moya saa wa mwena kuza saa monza ukalenge breakfast yuni wita kwitha that one you not have a problem of weight nundu kwacha withwa very active no sio ukadha ukaburanika na saa tukumana sana saa monza wala nundu leusi wala nukwenda na kuthiwa mwini na utumwa mwini nundu ni wendete na nundu kumana nukuna kila kindu na with all you can take water or take fruit or you don't even eat and then you eat breakfast the next day. That's intermittent. Nundu kuma saa monza mpaka une kwacha 16 hours. That in is very good, it works very well. Pia ndo matono change kazi ya kwacha ndo ya saa monza ndo ya no ya with na ndino ukizola inge with inge, that's also good. Na kana uside pe masaa nundu 16 hours ino uteoya unengere mwi uthie na witumia leula extra thini wa mwini kwako na pe another one ila utona kwacha ni ya kwacha na ngilo ya saa monza na ngila bwido in most cases andola increase ya weight na la maisa with huoka ukacha ndia saa monza na kana ni reduce weight nundu ila wa mino la with uweza na withio kama na leusu witumia ukitakwiwa onethwa we wanza mwe it has got no that sense. In fact ila wale za saa monza na wala withio ni u increase ya weight milk nundu mwe wenda kuya le mwingi nikana utumia later, lakini wala withio wala saa monza uleusu wala saa monza utumia wa that energy during that time na hiyo kitu you can nutona kuya leu nutona kuya saa monza na wilo za inge withio kana kuto nyonya chai kana chai kitena sukali mwingi kana chai kitena sukali kana say that at least that food is used na hiyo kitu increase of weight kana reduction weight you focus mainly on reducing taking food nundu kindu chonde kila wala na kana ndwiza kuangala weight uteoya pendo masia nyeni sara kale kanini ache peka leo kanini the best thing is you don't even eat wana ukanga reduce weight you reduce that food now leula wa ulda ne kana kuangala weight ni weba ni proteins ni nama kana matunda kana serious kana boso na nama nundu is a protein na fruits na vegetables andu mongala weight ila waya carbohydrates carbohydrates ni mbemba ngano na musele ila waya muno ila waya na wa moya carbohydrates ningi you don't increase weight lakini ila wa nunda nwengo sedia ngima ni sani dhima namba kawa kanini muno should be opposite. In fact ila ukwenda kwa leo musio wanaja isani ya kundukuna ukazedia embwane ngima ni kanini quarter embwane protein quarter embwane matunda quarter embwane vegetable quarter. That's how you are supposed to do it. Lakini ando wengi zaidi mala carbohydrates nyingi muno kote ngima. Now ne kana reduce weight matunda wale zende matunda wale kwa mbe wale neze ando wengi tamaniye tamina kwa leo wabona ki yuka matunda
wailo ya matunda mbe wa leu niki nikana wicethia ni mathambia bu na mozu cia ebu wicethia ule ulonge uya ti mwingi lakini ando ngi waya wabona ki ni wo wongala matunda that's increasing the weight on top of the other weight lakini waya matunda mbe wa leu wicethia buya kunamba kuzwa leu museo wa matunda na ndi no yongala ula muthuku wa chapati ongela musele ulu that's better lakini wamba kuya isumbe na uya matunda tina that's even worse nicho kitimi the brainwashing yitu it was done in the wrong way kindu kingine kana ndwaile kuya leu unya kiwu penda kuthethia no ya leu na no nyote kiwu you have the diet but you have no nutrition nundu kiwu kidilutia enzymes ila tsindini webu ikaleo thia leu nesa ukakitobita imwe na hicho kitimi wele either unywe kiwu mbe wora naya that's good wa mina wora naya unywe kiwu kana unywe kiwu 2 hours after food weza the leu ni wathi na wathi wana sana kana waket all the nutrition ula waya ni wathi wana sana no apulana lakini ila waya na no nyude kiwu weza kwithia ukweto dilute the enzymes and the food is not released full yeah the diet is a major issue kila kingine special diet and all men are diabetes na another diabetes kinchambe ni kana dukaye anything white anything white white ugali white chapati white mandazi white rice white bread eat brown ugali kana ngima ya wembe kana mwe and then though with mbemba ya etutu na tin grade 1 pe and matwa mbemba etutu na mayaza mati grade 1 is no ndumwe na mutula musunge kila kenge bwana chapati ya kila brown kila cha ata na wija musani wa brown na mukadala wa brown that is suicide where they are better this was since yango byangange wa ilansau undu ilansau zitho asi a lot of sugar na uskali ni wo muthuku nundu uskali ni wo tuma muntu angala weight so you cut all this it is either nyoka na and of course it's on your diet ya ndola medho na diabetes lakini inu ya the diet ya andu on the negala uza no wa reduce weight na kila kingi also very important kwa siana nundu siana na ndola nini muno mambio kwata musala wa mbeno akeli mwaka wa myanya keli wezethia munduzu dawamusi na dawanumba na aisa kila mwana mukawani na aisa chips na ilango kwa ya kutiocha chips na sausage that is not good nacho kitimi matukwano diabetes na hypertension na cancer sikwanda andwani niki mainly because of the diet nundu leula we moyo no we dekata ne cancer leula inde we wa leu we moyo the sweeter it is the worse it is nundu leula we moyo no we dekata ne cancer na we dekata ne diabetes na hypertension hicho kitu matukwano those diseases are very common tena yaibo if they were not there ila taisa leula wa mukamba ngazia kwacha wa mukaweza mubyobyo leuwejo ulo wa wido na taisa kidhari throughout the day Monday to Friday Monday to Monday paya break lakini matukwano kuweza kuona musi huyu to kidhari pebina na kwacha kuzikuona andumyo ya mubyobyo pebina kila musi ona weba matukwano tene musi ula wa adwini wa duza wache Agibewani jadu lumenyoso exactly you no kalolilia muno adola maruti nundu a diabetes na hypertension no ala mai na mbeta tena yes that's a disease of the rich now yuma tukwano kila mundu ni rich everybody is rich nundu kila musi kwa kila kwacha pewa chai ni naambio nya chai na the university yes tenza chai na unza also na it was okay lakini nowadays weza kwithia kila musi nowadays because of change of many things menyo chai na mukate na chapati na mandazi kila kwacha that's where the problem is na yule daktari ndo masani mati yeah tumini abu atukoka koselela buno topic ina memina ndio mude kwa musaisia netu sisi muno alati na weight tutate
na embao na thina uko tuone tukwa device intro na kweka kwa namba yakwa ni 0722801299 noti monza ile na noti imwe ile kenda isu ni la ya Safaricom na ndo anukana nikwikie in WhatsApp tumia namba yetu ila ya Airtel ni 0734801299 noti monza itatu ina na noti imwe ile kenda. Asante. Nimuvia na indi musiaisia bauni boto bika mudia tukostelela balatu atiela chumani chukite nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga sisia Kilauya tiwanesa.